2023 yongeye kugaragara nubwo benshi bari bazi ko yagiye. Ntabwo bitunguranye, undercover zihagaze neza murenewo zigenzurwa na mama 23 ziravuga ziti nibyo koko uniform zo twazikuyemo ariko ntabwo twatererana abaturage. Ngira ngo mwarabibonye, hari abaturage bagaragaye mu myigaragambyo bavuga amagambo akomeye ku butegetsi bwa Kinshasa. Abatubasize ntawe tubasigiye, twabatuye basize mu yarubamba, twabatubasize mu menyo y'intare, ntabwo byagenda neza. Bamwe murerema za M23 turacyahari mu buryo bwo kugira ngo ducungire umutekano abari muri ibi bice. Roko Informa, umuturage utuye neza muri Uvira, yagize ati nibyo hari amasura turi kubona tutamenyereye yambaye imyenda isanzwe ariko n'abasirikare baracyari bose, ntabwo bagiye, hari abagiye basigara ariko nakubwiza ukuri nubwo basigaye ntawe babangamira, ntawe bagirira nabi, kandi twe twari twishimiye ko baje kutubungabungira umutekano. Hagati aho rero ibi biri gutangazwa ikamanyora, naho hongeye kugaragara imyigaragambyo zikomeye. Abaturage bagiye mu mihanda bamagana icyemezo cyo kuva kwa M23 mu bice yigaruriye, bagaragaza ko aho ihagereye umutekano wagarutse. Umwe ati nibyo koko mama 23 kuva yagera mu bice bitandukanye nibwo umutekano wagarutse. Yadukishije izankozi z'ibibi z'abazarendo zari zaratuzengereje. Kuri ubu turaryama tugasinzira, turahinga tugasarura bitandukanye nuko mbere byari bimeze. Kuri ubu twishimira twe ko baguma hano. Gufata icyemezo cyo kubabwira ngo bagende tubona ari ukuduteza ibibazo bikomeye, kuko bazarendo n'abagome bagiye batwicira abacu, bagiye badugirira nabi. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragazwa n'aba baturage babihuriraho n'aba muri Baraka, aho societe civile muri Baraka iri gushinja ubutegetsi bwa Kinshasa ikinyoma cy'inzego z'imiyoborere mu kurinda aka gace. Zifashe gute? Abaturage bariyo baravuga uko bimeze, nkuko rero bigaragara mu itangazo ryashyikirijwe itangazamakuru ryashyizweho umukono na Perezida wa Societe Civile ya Baraka Albert Entunda Maisha. Uru rwego ruraharanira inyungu z'abaturage ruravuga ko ubuyobozi bw'intara bukomeje gusinya inyandiko za leta zerekana ko Baraka nkaho ariho bukorera ibintu bya societe ivuga ko idafite ishingiro. Ati nta biro by'intara biri Baraka, nta buyobozi bw'intara buhagaragara, nyamara hari inyandiko zikomeje gushyirwaho umukono zivuga ko zisinyiwe hani Baraka. Ibi no kwica amahame y'imiyoborere myiza no gutesha agaciro kuri ibiro nibyo societe civile ivuga. Undercover neza wicaye mu biro bigendanwa bya guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo, we yambwiye uti nibyo koko urugamba rwarakomeye, ariko mu by'ukuri nakubwira ko kuri ubu Profeseri Jean-Jacques Perusi afite ibiri Bujumbura, niwe ari gukorera akazi. Ariko birumvikana ntabwo wajya gusinya itangazo ngo ushyiraho umukono uvuge uti bikore Bujumbura mu kindi gihugu. Ibi turabikora natwe, mu by'ukuri ntabwo twanze gutegeka turi mu gihugu cyacu, burabizi twaratewe, niyo mpamvu twimuye ibiro tujya Bujumbura. Abaturage nibihangane, ibi bizakemuka. Nibi rero uwo mu nzego zitandukanye avuga. Ni mu gihe kandi ku ruhande rwa mama 23 bivugwa ko kuri ubu bo bakeneye Jean-Jacques Perusi kugira ngo atange ibisobanuro ndetse anagaragaze ubwicanyi bwagiye bubera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umwe mu bo muri undercover za M23 twavuganye yarambwiye uti nibyo koko Jean-Jacques Perusi arasobanukiwe ukuri, yarize, ni profeseri n'umwarimu muri kaminuza, azi uburenganzira bwa muntu, azi amategeko. Ariko twe twababaje bikomeye no kuba yaragiye ayobora ahantu hagiye hagaragara ibikorwa bihonyora agateka kazira muntu ndetse n'ibindi bikorwa byose byibasira inyoko muntu. Tumubonye byaba ari agaciro kuri twe, ntacyo twamutwara, ahubwo yafasha gusobanura ubugizi bwa nabi bwabaye, akagaragaza babigizemo uruhare, akanafasha mu bijyanye n'iperereza ry'ibyaha by'intambara byabaye.
kuba rero ubutegetsi bugenda bwimuka byo ni ibisanzwe kuko nabo hari ibyaha bagiye bakora baba bafite ubwoba ko bashobora kubiryozwa kuko twe turaharanira ukuri, turaharanira kwishyura ukizana, turaharanira agateka kazira muntu kandi bo bagiye babihonyora, nibyo rero baba bahunga. Ngayo nguko rero ni mu gihe rero bamwe mu bakurikiranira hafi biri kuba batangaza ko kuri ubu Baraka naho imirwano ikomeye ikomeje kugenda ihasatira. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu Bwana Safari ugiye kutubwira situation iri Uvira, Baraka ndetse n'andi atandukanye, tukareba ishusho y'umutekano. Bwana Safari, waramutse neza? Maramutse. Kugeza ubu tuvugana muri iki gitondo, comment la situation? Reka nongere mvuge ko M23 yabatsinze igitego cy'umutwe gikomewe. Mu bijyanye n'iki? Mu bijyanye n'ishingwa rya operasiyo mu bya gisirikare, aho bashinze ibiro bikomeye cyane muri Sange. Yego. Ubwo urumva niho ibikorwa byose biherereye, hariya mu gace ka Sange niho bashinze iyo operasiyo ishinzwe bya gisirikare. Wow, tubwira ko yaba yarahageze ryari Bwana Safari? Ahangaha ubuyobozi bukuru bwa operasiyo mu bya gisirikare babishinze ku munsi w'ejo, ubwo nyine byari kuwa gatanu, ubwo byari ku itariki n'ubundi 19 nibwo bahashinze ibiro bikomeye cyane bishinzwe bya gisirikare, mesada kugenzura buri kimwe, operasiyo zose za gisirikare nyine. Ubwo ni ukuvuga ngo hari jede hakaba na J3. Niko bimeze rwose. Dusobanura wenda abadukurikiye batabyumva, jede ni urwego rw'igisirikare rushinzwe ubutasi, naho J3 ni urushinzwe logistique ndetse na planification ndetse n'ibijyanye n'amahugurwa. Akaba rero ari iby'ingenzi bamenye. Ubwo Safari wakomeza? Nuko bimeze nyine ku buryo bukomeye cyane, bitewe n'uko bamaze kubona ko Fdnb imaze kongera urwego rw'ubutasi ndetse n'urwego rw'imirwanire, aho bamaze kwiyungura mu bwenge mu bigendanye n'imirwanire. Yego. Nabikubwiyeho ko byatumye M23 igira urwikango rukomeye cyane, bitewe n'uburyo byari bikomeye cyane kubera Fdnb n'ihuriro rya Fardc noneho bohereje abasirikare bafite atake ikomeye cyane. Yego. Ibi rero bikaba byatumye hagira ibintu byinshi bihinduka, ndetse n'abakomando ba M23. Yego. Bakaba nabo batangiye kongera imbaraga, kuko ubundi basaga nkaho kurwana kwabo biboroheye cyane, bitewe n'uburyo bafatagamo ihuriro rya Fardc ndetse n'ingabo z'u Burundi. Zavugwa ko imirwanire yabo yoroheje cyane. Yego. Nyuma yaho babona ko ibintu byahindutse, imirwanire yabo iri ku rwego rushimishije, nabo bahinduye ingamba nyine, babishyize ku rundi rwego kugira ngo barebere hamwe buryo ki bakongera bakavansa urugamba, noneho bagatsinda iyi Fdnb cyane. Ikindi nagutangariza amagingo aya, naho ku bijyanye n'imirwano byo bihagaze gute kugeza ubu? Fdnb yubatse urwego rw'ubutasi. Yego. Safari ntabwo tukumva neza, uri ku network zawe zavuyeho. Uranyumva neza? Ndakumva ariko mu mwanya numvaga zavuyeho, ntabwo nakumvaga. Batubwiraga ngo kukubwira nti kubera ko Fdnb noneho yaba yarakajije mu rwego rw'ubutasi cyane. Yego.
niyo mpamvu izi nzego bazishyize hafi kugira ngo zikaze kandi zikomeze zikurikiranire hafi Fdnb n'ihuriro rya Fardc bahinduye ingamba nshya haba mu mirwanire cyangwa mu rwego rw'ubutasi. Yego. Reka rero ucishe muri Uvira ho gakeya turebere hamwe ariko duhite tujya ku isibaniro ry'urugamba. Yego. Amaginga ya mu Uvira n'ubundi harimo amaoperasiyo yo gukubura nyuma yaho babonye ko basohotse mu gisagara barangiza hagahita hazamo abo Bwana Safari uravugira kure network muri iyo misozi ndumva bitoroshye ariko ugerageze kugira tukumve neza uri kutubwira. Nari ndimo mvuga nti nyuma yaho basohotse mu mujyi wa Uvira. Yego. Abawazarendo ndetse na Fdnb bakaza abideje. Basohotse gute Bwana Safari kandi mu mwanya wari utangiye utubwira ko hari abari kugaragara bo muri mama 23? Ushatse kuvuga ko Fdnb mu mujyi wazarendo iri mu mujyi ndetse na mama 23 bose bakaba bahari? Nenda kubwira ko n'ubundi bari babohereje mu buryo bw'ibanga by'ubutasi nyine kwa kundi baza atarwa ngo baje mu mirwanire. Yego. Nyuma rero yaho bo basohotse mwibanga rikomeye bamwe ariko urumva ntibari bashizemo namwe umpoteza mbikubwira ntabwo bari bashizemo. Yego. Bo babonye ko basohotse ahubwo bo barigaba nyine kubera ko bahinduye strategy zo kugira kushakisha amakuru binjira mu buryo bwa civilian nabo binjira mu buryo bwa gisirikare. Yego. Ubu harimo komba ya macho kwa macho hapana komba y'imbunda ubu nibyo byibereyemo bari kugenda bagundagurana mu buryo bwa komba. Ariko ntabwo tubyumva neza uko kurwana bari kubigenza gute, bari kurasana, bari kurwana igipfunsi ku kindi, bihagaze gute? Bidusobanure mu buryo bw'iramvuye butosoye. Ni igipfunsi kuko n'ubundi harimo gahunda ikomeye cyane bitewe n'uko bamwe bari batangiye kongera abaturage batangiye kugira urwikango kandi gahunda ya mama 23 ari umuturage ku isonga, umuturage ku mutekano uhambaye. Yego. Rero nuko biri kugenda bikorwa bo bari kugenda nyine bo bareba abinjiyemo gutyo gusaba bagakora komba bakabasubiza inyuma nuko byifashe. Ubwo byatangiye ryari? Byatangiye ku munsi wo kuwa kane n'ubundi kuko nibwo bari batangiye kubamo akajagari. Abari babikoze neza boherejemo bake baringaniye ndetse binagaragara ko badashobora kumenya uko situwasiyo imeze ahubwo nyine hari akajagari k'amakuru basa nkaho nabo nta gahunda ifatika baba bafite batagendera ku murongo. Yego, kugeza ubu mu mikenke naho haravugwa izindi operasiyo zikomeye ndetse no mu bindi bice hakagaragazwa ihungabana ry'umutekano. Zohora duhashusho kibiri kugenda bibera mu mikenke na Minembwe mwiriya misozi miremire maze iminsi igaragaramo za drone zirasa. Nakubwiwe cyane ntabwo byari bworohere aya madubu n'intare. Yego. Nyuma y'aho basenye ibirindiro by'ingabo z'u Burundi ndetse bagasenya ibirindiro by'abawazarendo bikomeye cyane muri ibi bice Safari ntabwo tukumva neza. Ndi kukubwira ni nyuma y'aho basenye ibirindiro by'ingabo z'u Burundi mu gace ka Mikarati. Yego. Byaje kubaza cyane ingabo z'u Burundi cyane bibabaza ihuriro rya Fardc kuba barabasenyeye ibi bice bari barigaruriye cyane bikomeye bikungahaye ku bintu byose haba mu buhinzi haba mu ki. Yego.
zateye uburakari cyane, noneho urugamba rusa nkaho rutangira bundi bushyashya, biba bibisi kubera yuko noneho bamaze kuvumbura ko ingabo zisigaye ziba ziri mu ngo, inyinshi ariho ziba zibereye. Gahunda bahawe isi ikomeye cyane ni ugutwika ngo bakazimya imiryango imwe n'imwe. Mu gihe rero hatari haboneka ingamba nshya zo kuba bakumira izi ntwaro ihuriro rya Fardc bafite zihagurukira i Bujumbura zikomeye cyane, zinyaruka kubi, nta musirikare wapfa kuzibona kuko bashiduka zarangije kurasa zagiye bazibuze. Niyo gahunda ihari kugira ngo barebe uburyo ki barimbura aho n'ubundi. ubwo bavuga ko ntaho bakambitse mu ngo, niyo mpamvu abaturage bakomeje kugenda babigwiramo bagwa muri iyo mirwano ikomeje kugenda iba cyane, kuko bavuga ko nyine gukambika kwabo bo bakambika mu ngo z'abaturage. Niyo mpamvu wumva ngo bakubise ibikompra mu ngo z'abaturage. Bo nyine bo ibirindiro bamaze kuvumbura ko ibirindiro by'aya madubu n'intare ari mu ngo z'abaturage. None mu by'ukuri ni ukuri cyangwa n'ibyo batekereza bitari byo? Nk'umuntu uri kuri tere, ukuri kw'ibihari ni ukuhe Bwana Safari? Impamvu ikomeye nyamukuru abangaba bavuga ko ari ukubera ko baba bafite bakambitse mu ngo z'abaturage, nuko abaturage aribo babaha umusaza, kuko nta bundi buryo babona. Nibo baba bazanira icyo kurya, icyo kunywa, abana n'abagore n'iki n'abakecuru babona, ariko bo barimo bagenda bafasha nyine kubera ari bene wabo nyine, bo baba birwanaho nyine n'izina ryabo. Yego, niyo mpamvu babona ko nyine basa nk'aho aribo baba bakambitse, kuko umusada wose bo bawuhabwa n'abagore babo, bashiki babo, abana bakiri batoya. Niyo mpamvu iri huriro ribona ko nyine bisa nkaho ubwo ntabwo ari ubugome ndengakamere bo baba bifitiye. naho ibirebana n'urujya n'uruza byo watubwira ko bihagaze gute kugeza ubu Bwana Safari? Kuva urujya n'uruza rwo ntarwo muri utu duce mu masantere ya Minembwe, kubera yuko magingo amasoko n'akweka menshi bayatwitse, ntaho guhahira, nta kujya kwivuza, nta bana bo kujya ku ishuri, ni ibicika nyine, nta rujya n'uruza kabisa. kugeza ubu ku birebana n'ubuhahirane byo, hari uwampaye amakuru arambwira uti inzara iravuza ubuhuha, yaba muri Baraka yaba ndetse no ku mpunzi zahunze. byo wowe urabitubwiraho iki situwasiyo ihari niye kugeza ubu Bwana Safari? Iyi akse ya Tanganyika Baraka naho ni ibicika. Nakubwiye yuko ubu maginga n'abayobozi bari gutegekera hakurya i Burundi, nicyo nahita nkubwira. Abayobozi byari uburyo bwa sikamu, kuvuga ngo ibiro byabo biri i Baraka. Navumbuye ko maginga abazaga gutanga ibiganiro mbwirwaruhame ku baturage bahazaga baturutse hakurya i Burundi, bibereye i Bujumbura. Kuba badahari kugeza ubu hari icyo biri guhungabanya kuri sosiyete sivile yasigaye muri Uvira mu bice bya Baraka? Urumva ntabwo byabura, kuko urumva ahantu hatari ubuyobozi, ibishabo ndetse n'abajura ntabwo bashobora kubura. Ni nk'izihe ngamba ziri gukorwa n'igisirikare gihari wenda kugira ngo barwane ariko banacungira umutekano abaturage? Nta ngamba zihari zihamye, kuko nakubwira yuko n'ubundi igisirikare kiri ahangaha i Baraka n'ubundi kirabyaga bimwe muri bimwe by'abacuruzi, bakajya mu byaro gushakisha n'ubundi izo nka zo kwirira n'iki n'amatungo. Urumva nyine umutekano ntawo, ni nacyo gituma abaturage benshi bahunga. Abahunga muri uno mujyi byo kurya bikubye inshuro 3. naho hakurya i Burundi ho wavugwayo nayahe? Naho hari ibyo ujya ubasha kumenya nabyo byaba byiza ubidusangije tukumva ibyabo? nakubwira ni inkambi ikambitse aho bita za Rumonge. Abaturage bari gupfira gushira kubera ubucucike.
kubera ko nakubwiye ko hari abantu n'ubundi baba bajya bongera bagaruka bambuka. Kandi waratubwiye ko umupaka ufunze ku ruhande rw'u Burundi? Oya ntabwo ufunze, ntabwo hano bari bahafunga. Hano kunuza ko hano Ibaraka na Rumonge ntabwo Tanganyika bari bayifunga. Ahafunze ni Ibaraka ni Kavimvira gusa hagenzurwa n'ama23. Niho hafunze, imipaka niyo bafunze, naho ngaha niyo mpamvu 23 ishaka nyine gukuraho kugira ngo irebe uburyo ki yakangurira abaturage guhunguka bataza, cyangwa imisazi iri guturuka hariya hose bagafunga iki kirere giturukamo izi ndege zikora amabara mu bice by'imisozi bya Minembwe. Niyo mpamvu ndi kukubwira ni 23 ifite akazi katoroshye ko gukuramo iyi Tanganyika Baraka, kuko niyo izatuma umutekano ugaragara muri utu duce twa teritwari ya Fizi yose. De la province de Lituri. Safari rero reka tugushimire cyane bite tunasoreza ngaha bwo nkuko bisanzwe urakomeza nyine uyadukusanyirije urajya ugenda tugezaho update ku bizabigezweho ndetse n'ibizabiri kuvugwa bijyanye n'umutekano. Natwe turahabaye kandi reka tubashimire. Namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rugendo bashyikiriza amakuru atoso yabarabana n'umutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Udukurikiye bwa mbere cyo ndasabone. Hasta la vista.